Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan pemanggilan nama-nama pemain untuk mengikuti seleksi pemain PON Aceh. Seleksi ini dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, hasil seleksi dari 4 zona yang berjumlah pemain semua berjumlah 60 pemain. Yang kedua, melalui talent scouting Pora berjumlah 21 pemain. Dan yang ketiga, melalui seleksi talent scouting Liga 3 berjumlah 40 pemain. Berikut nama-nama pemain yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Hasil seleksi dari 4 zona. Yang pertama ada Akbarul Hakim asal Banda Aceh. 2. Junaidi Putragara berasal dari Banda Aceh. 3. Glenn Hakim Banda Aceh. 4. M. Mursalin Aceh Besar. 5. Tifatul Ulfi Aceh Besar. 6. M. Rizki Aulia Aceh Besar. 7. Elgi Alfrian Aceh Besar. 8. Haikal Khalifah Hatta Aceh Besar. Zulfakri PD. 10. T. Alfi Sabilhaq PD. 11. Ismu Muazzam PD. 12. Rizki Menandar PD. 13. Arif Maulana PD Jaya. 14. Fikri Alfrian Birun. 15. M. Zauli Fuzari Birun. 16. M. Al-Bajili Birun. 17. M. Rehan Maulana Birun. 18. M. Lakarul Luna Birun. 19. Asri Akbar. 20. Akbarul Kadawi Aceh Timur. 21. Herdiansyah Aceh Timur. 22. M. Rafiqal Razi Loksmawe. 23. Nafis Saputra Loksmawe. 24. M. Farhan Loksmawe. 25. Safrizal Aceh Tamiang. 26. Malik Abdul Aziz Aceh Tamiang. 27. Syahroni Aceh Tamiang. 28. M. Nur Aceh Tamiang. 29. M. Rizki Langsa. 30. Rahmat Hidayat Langsa. 31. Putra Kadafi Langsa. 32. Dimas Junaidra Langsa. 33. Aris Andika Benar Meriah. 34. Heryadi Aceh Tengah. 35. Mulkan Kabira Aceh Tengah. 36. Rizki Ikhlas Miku Aceh Tengah. 37. M. Nailul Aceh Jaya. 38. Aris Dharma Aceh Jaya. 39. T. Ardiansyah Aceh Jaya. 40. Apriansyah Aceh Jaya. 41. M. Hafiz Gayo Luwes. 42. Hikmah Maulana Aceh Selatan. 43. Jul Zaidi Jul Rinaldi Aceh Selatan. 44. Puji Sukron Aceh Selatan. 45. MCD Saputra Aceh Selatan. 46. Akmil Aceh Selatan. 47. Faris Al-Fatihah Farid Al-Fatah Aceh Selatan. 48. Ali Mustafa Aceh Selatan. 49. Samsul Amri Abdiya. 50. Rahmat Farisi Abdiya. 51. Jafri Maulana Abdiya. 52. Haris Dasli Abdiya. 53. M. Firdaus Abdiya. 54. Imam Akbar Abdiya. 55. Hercules Aceh Singkil. 56. Adon Suryadi Simelu. 57. Armansyah Burutu Subul Salam. 58. Wahyudi Nagan Raya. 59. Jefril Aceh Utara. 60. T. Randa Aulia Aceh Utara. Itulah 60 pemain. Berikut talent scouting Pora. Pertama, Irza Rahmud Dian Banda Aceh. 2. Farhan Al-Hadi Aceh Besar. 3. Saifullah Aceh Besar. 4. Rifal Akhyar Aceh Besar. 5. Muhammad Iqbal PD. 6. Muhammad Haikal PD. 7. Iksanul Akmal PD. 8. Akmal Juanda PD. 9. Aziz Afrianda Birun. 10. Refriansyah Birun. 11. M. Mufadal Birun. 12. Ghazi Al-Farizi Birun. 13. M. Sultan Loksmawe. 14. M. Sultan Jiansa Loksmawe. 15. Rahmat Anggar Loksmawe. 16. Furkan Langsa. 17. Rizki Aceh Selatan. Fazira Aceh Singkil. 18. 19. Resi Wahidin Aceh Singkil. 19. Resi Wahidi Aceh Singkil. 20. Gibran Afdalul Hamid Aceh Singkil. 21. Rangga Abdillah Sabang.
Itulah 21 dari talent scouting Pora. Berikut dari yang ketiga talent scouting Liga 3. Pertama, Rahmat Syawal Persasabang. 2, Rizalul Akram Persasabang. 3, Rifandi Aprila Maulana Persabar Aceh Barat. 4, Andra Atusandra Kuala Nangro FC. 5, Mahraja Kuala Nangro FC. 6, Kana Raja Kuala Nangro FC. 7, Kenzo Kaisarin Dewantara United. 8, SB Rahmat Septiansyah Dewantara United. 9, Ahyan Gunawan PSAB Aceh Besar. 10, Zian Alfaris Putra Langsa. 11, M Iqbal Putra Langsa. 12, Zerian PSBL Langsa. 13, Faitul Muhibil Persal Aceh Selatan. 14, Farhan Isa Persijaya. 15, Juani Persijaya. 16, Rafli Aldiansyah Tamiang United. 17, Ahmad Aldi Burutu Tamiang United. 18, M Roza Tamiang United. 19, Iksan Persati. 20, M Fauzan Benteng Gatra FC. 21, M Aji Benteng Gatra FC. 22, Ahmad Nuradil Benteng Gatra FC. 23, Zulfikri Akmal PSAP Sigli. 24, Muanna Rafi PSAP Sigli. 25, M Zidan PSKTS Kembang Tanjung. 26, Reza Syahrozi Juang FC. 27, Rafli Juang FC. 28, Abdul Nizam Juang FC. 29, M Iksan Juang FC. 30, Bati Alfarizi Juang FC. 31, Ahmad PSKBS Kuta Binjai. 32, Ahmada PSKBS Kuta Binjai. 33, M Rifa Irkamullah PSKB Kuta Binjai. 34, Jamaluddin Tiger FC. 35, Mujibur Rahman Perlak Raya. 36, M Amsar Naufal Perlak Raya. 37, Akbarullah Kuta Pasir LSM FC. 38, M Aulia Fajri Kuta Pasir LSM FC. 39, M Zikrul Imran Kuta Pasir LSM FC. 40, Guna Ardana Batak United. Itulah nama-nama pemain yang mengikuti seleksi PON Aceh 2024. Seleksi berlangsung di Stadion Kuta Asan Sigli, Kabupaten Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan pemanggilan nama-nama pemain untuk mengikuti seleksi pemain PON Aceh. Seleksi ini dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, hasil seleksi dari 4 zona yang berjumlah pemain semua berjumlah 60 pemain. Yang kedua, melalui talent scouting Pora berjumlah 21 pemain. Dan yang ketiga, melalui seleksi talent scouting Liga 3 berjumlah 40 pemain. Berikut nama-nama pemain yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Hasil seleksi dari 4 zona. Yang pertama ada Akbarul Hakim asal Banda Aceh. 2, Junaidi Putragara berasal dari Banda Aceh. 3, Glenn Hakim Banda Aceh. 4, M Mursalin Aceh Besar. 5, Tifatul Ulfi Aceh Besar. 6, M Rizki Aulia Aceh Besar. 7, LG Alfrian Aceh Besar. 8, Haikal Khalifah Hatta Aceh Besar. Zulfakri Pidi. 10, T Alfi Sabilhaq Pidi. 11, Ismu Muazzam Pidi. 12, Rizki Menandar Pidi. 13, Arif Maulana Pidi Jaya. 14, Fikri Alfrian Birun. 15, M Zauli Fuzari Birun. 16, M Al-Bajili Birun. 17, M Rehan Maulana Birun. 18, M Lakarul Luna Birun. 19, Asri Akbar. 20,
Akbarul Kadawi Aceh Timur 21, Herdiansyah Aceh Timur 22, M Rafiqal Razi Loksmawe 23, Nafis Saputra Loksmawe 24, M Farhan Loksmawe 25, Safrizal Aceh Tamiang 26, Malik Abdul Aziz Aceh Tamiang 27, Syahroni Aceh Tamiang 28, M Nur Aceh Tamiang 29, M Rizki Langsa 30, Rahmat Hidayat Langsa 31, Putra Kadafi Langsa 32, Dimas Junaidra Langsa 33, Aris Andika Benar Meriah 34, Heryadi Aceh Tengah 35, Mulkan Kabira Aceh Tengah 36, Rizki Ikhlas Miko Aceh Tengah 37, M Nailul Aceh Jaya 38, Aris Dharma Aceh Jaya 39, T Ardiansyah Aceh Jaya 40, Apriansyah Aceh Jaya 41, M Hafiz Gayo Luwes 42, Hikmah Maulana Aceh Selatan 43, Jul Zaidi Jul Rinaldi Aceh Selatan 44, Puji Sukron Aceh Selatan 45, MCD Saputra Aceh Selatan 46, Akmil Aceh Selatan 47, Faris Al-Fatihah Fari Al-Fatah Aceh Selatan 48, Ali Mustafa Aceh Selatan 49, Samsul Amri Abdia 50, Rahmat Farisi Abdia 51, Jafri Maulana Abdia 52, Haris Desli Abdia 53, M Firdaus Abdia 54, Imam Akbar Abdia 55, Hercules Aceh Singkil 56, Adon Suryadi Simelu 57, Armansyah Burutu Subul Salam 58, Wahyudi Nagan Raya 59, Jefril Aceh Utara 60, T Randa Aulia Aceh Utara. Itulah 60 pemain. Berikut talent scouting Pora. Pertama, Irza Rahmud Dian Banda Aceh 2, Farhan Al-Hadi Aceh Besar 3, Saifullah Aceh Besar 4, Rifal Akhyar Aceh Besar 5, Muhammad Iqbal PD 6, Muhammad Haikal PD 7, Iksalul Akmal PD 8, Akmal Juanda PD 9, Aziz Afrianda Birun 10, Refriansyah Birun 11, M Mufadal Birun 12, Gazi Al-Farizi Birun 13, M Sultan Loksmawe 14, M Sultan Jiansa Loksmawe 15, Rahmat Anggar Loksmawe 16, Furkan Langsa 17, Rizki Aceh Selatan, Wazira Aceh Singkil 18, 19, Resi Wahidin Aceh Singkil 19, Resi Wahidi Aceh Singkil 20, Gibran Afdalul Hamid Aceh Singkil 21, Rangga Abdillah Sabang. Itulah 21 dari talent scouting Pora. Berikut dari yang ketiga, talent scouting Liga 3. Pertama, Rahmat Syawal Persa Sabang 2, Rizalul Akram Persa Sabang 3, Rifandi Aprila Maulana Persabar Aceh Barat 4, Andra Altusandra Kuala Nangro FC 5, Mahraja Kuala Nangro FC 6, Kana Raja Kuala Nangro FC 7, Kenzo Kaisarin Dewantara United 8, SB Rahmat Septiansyah Dewantara United 9, Ahyan Gunawan PSAB Aceh Besar 10, Zian Al-Faris Putra Langsa 11, M Iqbal Putra Langsa 12, Zerian PSBL Langsa 13, Faitul Muhibil Persal Aceh Selatan 14, Farhan Isa Persijaya 15, Juani Persijaya 16, Rafli Aldiansyah Tamiang United 17, Ahmad Aldi Burutu Tamiang United 18, M Roza Tamiang United 19, Iksan Persati 20, M Fauzan Benteng Gatra FC 21, M Aji Benteng Gatra FC 22, Ahmad Nuradil Benteng Gatra FC 23, Zulfikri Akmal PSAP Sigli 24, Muanna Rafi PSAP Sigli 25, M Zidan PSKTS Kembang Tanjung 26, Reza Syahrozi Juang FC 27, Rafli Juang FC 28, Abdul Nizam Juang FC 29, M Iksan Juang FC 30, Bati Al-Farizi
Juang FC. 31 Ahmad PSKBS Kuta Binjai. 32 Ahmada PSKBS Kuta Binjai. 33 M Rifa Irkamullah PSKB Kuta Binjai. 34 Jamaluddin Tiger FC. 35 Mujibur Rahman Perlak Raya. 36 M Amsar Naufal Perlak Raya. 37 Akbarullah Kuta Pasai LSM FC. 38 M Aulia Fajri Kuta Pasai LSM FC. 39 M Zikrul Imran Kuta Pasai LSM FC. 40 Guna Ardana Batak United. Itulah nama-nama pemain yang mengikuti seleksi PON Aceh 2024. Seleksi berlangsung di Stadion Kuta Hasan Sigli, Kabupaten Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.